give you all the honor. We give you all the honor. We give you the praise. You are holy, God. My praise is like a throne. You inhabit the praises of your people. You are holy, Lord. Holy, holy God. Holy, holy, holy Lord. Holy, holy. We join the heavens. We join the angels. We cry holy, holy God. Holy God. You are holy. We give you all the honor, yes. Holy, you are holy, Lord. Holy, holy God. Oh, we give you all the honor. Holy, holy God, yeah. Anginivuthele bazalwane namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga namhla lethuba uNkulunkulu lasiphe lona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sitawubuka live la uNkulunkulu, sitawudla umculo. Namhlanje ufisa ukuthi sikhulume ngendzaba yePassover. Sigidze singene kulo mcimbi lomkhulu, the feast. La khona sitawuthola khona ukuthi waqala njani emaJuda abe celebrate kanjani. Namhla sitawubuka lokho nje bazalwane, sikhumbutane kulesi bakhumbutako and satise mhlawumbe labangakaze beva ngawo kubaluleka kwawo. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu. Sitawubuka live la uNkulunkulu njengalokho sengishito. Mhlawumbe singakalibuki ngicela ukuthi sithandaze egameni lika Jesu. Baba ongcwele siyabonga nanamuhla njena kulesikhathi lesihle losiniketa sona kuhlala phansi noma khona lokuhlanganisa abantu, kepha thina sihlale phansi sitinikete isikhathi sokuthi sihlangane sidle live lakho, sibuke live lakho. Baba wethu lengcwele siyabonga ukuthi ngalo utawusihlumelelisa, ngalo utawukhuluma etimbilweni tethu, ngalo uNkulunkulu asinosala sinjalo, sitawusala siguqukile ngoba liyasiguqula lona. Siyabonga babena namhla entsambama ukuthi ukhona kuzula ifakazele lona egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga ke bazalwane, ngicela ukuthi njengalo sengishito ukuthi sitawubuka ngemalanga eliphasika kulamalanga, sitawubuka lona ukuthi liphasika liyini. Ngitaba nemfunzi ke wami lotawuba khona lotangifundzela mhlawumbe emavesi lesitawabuka encwadini yaExodus chapter 12. Sitawufunda khona from verse 11 na 12 noma kukunengi lesitakusho, kepha ke ngicela ukuthi sibukeni ke lamavesi lamabili kuzama kubuka emuva ukuthi iPassover iqhamuka kuphi. Ngicela ke ukuthi ke lotangibukela wona asifundzele umfundzi wethu wanamuhla. Nibotse niyidla nibe tingalo tenu tiboshiwe netinyawo tenu tiseticathulweni nendvuku ibe isesandleni, nidle ngekushesha. Lelo ke liphasika lekudumisa simakathe. Amen. Lelo ke liphasika lekudumisa simakathe. Ngicela bazalwane ukuthi ngende nje background mhlawumbe sibuke emva indzaba eliphasika icishe itholakala khona la encwadini yaExodus nje. Mhlawumbe mangabe sive sika Israel uNkulunkulu asitshengisa kusithanza kusikhetha ukuthi sibe bantu baso, sibuke kusona nathi. iBhayibheli ke lithi ke phakathi kwalesive labe siphila eGibhithe. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi khulusela Mose. Mhlawumbe ngeke sisho konke ukuthi ibackground yako konke ngendzaba yesikhathi,
kepha nje Mose nguyena uNkulunkulu lathi khulisela yena wamenda waba ngumholi wamenda waba ngumholi wakhe lowagcina akhipha sive sebantwana bakaIsrayeli eGibhithe uNkulunkulu ngokusebenzisa yena iminyaka lesabalele lo mcimbi lona lesikhuluma ngawo iPassover ngumcimbi lomdzala kubekiswa nga 1445 BC lapho wendeka khona lo mcimbi iminyaka bantwana bakaIsrayeli mase yendeka bese bahleli khona eGibhithe iminyaka lendlulako ku 400 to be specific babhali bathi ngu 430 years bahleli bantwana bakaIsrayeli eGibhithe uNkulunkulu ke wase uveta Moses lotawubakhulula asebenzisa Moses kukhulula bantwana bakaIsrayeli uNkulunkulu gave Moses one message kuFaro ukuthi ufanele ukuthi akhulule bantu bakhe let my people go bantu bakhe bakhululeke baye eveni lesethembiso leNkulunkulu labe salishito watshela abantwana bakaIsrayeli ukuthi ngulapho abalungisele khona live lelinoluju letinyosi live lelikahle lelinothile nemhlaba wakhona lokahle uNkulunkulu ubabitela khona njengelive lelitawuba indlalifa yabo iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu ke asebenzisa Moses kwaba nebulukhuni kubakhipha abantwana bakaIsrayeli akuzange kwaba into lelula but nje into letendeka iBhayibheli lithi wathi uNkulunkulu kubantwana bakaIsrayeli abahlabe imvu bahlabe imvu lemvu batawuthi bangayihlaba lengati yabo lengati yathu itase bayibhoqa lapha etivalweni center mhlawumbe left and right babhoqe lengati uNkulunkulu ke utawuseke uyahamba ingelozi yokubulala itawuthi mangabe ibona lengati itawuse iyeqa ngeke ke bafe bantwana bakaIsrayeli ngaleso zathu kepha bonke labangemaGibhithe iBhayibheli lithi ke bafa ematubulo onke afa ematubulo abo nematubulo etilwane tabo nato tafa ngalelo langa mhla ingelozi yekufa ihamba ihlamahlama mhlambe engcenye iGibhithe bonke labangama-Egyptians tonke tintfo letitokuqala noma abantu bokuqala noma abantwana bokuqala netilwane tokuqala nato tifa iBhayibheli lithi kwaba nekukhala lokumatima kubantwana baseGibhithe kwaba nesililo lesimatima awuthi imagine sililo sokufelwa ngiloyo afelwe ngiloyo uyakhala namakhelwane uyakhala naloya uyakhala kwaba simo lesimatima mbukeni kwaba simo lesimatima if you just imagine esikhathini esiningi mangabe siyafelwa kuba khona ukuthi makhelwane utawungililela mhlawumbe nebangani batawuta batosililela but just imagine simo lesehlela bantwana baseGibhithe noma abantu baseGibhithe ngokufelwa lokumatima ngokufelwa lokubuhlungu ngalendlela lokwendeka lithi ke iBhayibheli ke le Passover ke mhlawumbe kuphendula lo mbuto yokuthi iyini iPassover iPassover ngiloko ukuthi lengelozi yokubulala ikhone kweqa la khona tivalo tibhincwe noma tibhoqwe ngengadi yale lamp noma yale goat labe ihlatshiwe lesento sokweqa lokho kubitwa ngokuthi ke it is a Passover mhlambe ngelwimi ngoba iBhayibheli alibhalanga ngesingisi nalo ulimi lesisebenzisa mhlambe say translation nje but kuqhamuka
kumaHebheru noma it's a Hebrew mhlambe umbhalo waqhamuka lapha ngisho njalo but ke there is a word labakhuluma ngayo bathi it's a Pesa le Pesa baba interpreter bathi isho ukuthi to jump past. In other words, makwendeka le Passover when lengelozi yokubulala ijumpa yeqa la khona kunebantwana bakaIsrayeli ngileligama ke leli seHebheru lesilitholako lokuthi it's a Pesa, it's a jump lelisho ukuthi you jump over uyedlula uyeqa ngabona lengadi ngiyeqa sengathi uNkulunkulu wanika instruction wanika lengelozi wanika lombulali kuthi mawubona ingadi uyawukwendlula then ke the jumping over it is a Passover mhlambe lelinye ligama mabachaza kumhlambo bathi balibuyise esingisini bathi it's a Passover le mhlambe leli esikhuluma ngalo kusihloko sethu sanamhla lelinye lesithathu is to spare. In other words, bantwana bakaIsrayeli bakhona uhlengeka bakhona ukuthi baphephe elulakeni lwaNkulunkulu ngesikhathi se-Passover kwendeka lokhu ngesikhathi se-Passover ngiko ke i-Passover bazalwane mhlambe leligama le-Passover liqhamuka lapho mbamba lokuthi kunale jump kunale spare sebantwana bakaIsrayeli lesendeka then ke le celebration iqhamuka lapho bazalwane lokuthi uNkulunkulu makwendeka lokho wenda ukuthi bantwana bakaIsrayeli baku celebrate lokho bahlale bayenda le celebration ye Passover. In other words, i-Passover it is very important to a Christian. I-Passover lilanga lusuku lolubalulekile kumntwana kaNkulunkulu. Ngithitheke mangicabanga ngalendzaba ngathi ngefikela ngimagama lathi a Passover it is not a day yokuyobhadala noma yokuyokwenda emalobolo. A Passover it is not a day lala khona fanele ukuthi sende imishado thina lesifuna kushada. But a Passover lebalulekile to a Christian kumntwana kaNkulunkulu lilanga lalala khona utila konke khona ngoba labantwana bakaIsrayeli bayekela konke. In other words, there is a process lekhona labazalwane lengicela ukuthi sibukele. The feast lokubuta kuthiwa it's a Passover kunemalungiselelo thite lokwabita ukuthi bantwana bakaIsrayeli bangene kuwo. Labantwana bakaIsrayeli bahlale etindlini uma sekwendekile yaphoqwa lengadi kwafibita ukuthi bahlale labantwana bakaIsrayeli bazalwane kuphi endlini kuze batokhona kuphepha kuze batokhona kuthi mangabe ingelozi yokubulala inyakata bangaphathamiseki bakhone kukhobela kulelo shelter la sivalo sakhona sibhoqwe khona ngengadi. Hallelujah. And it is very important bazalwane leli langa leli bazalwane ngoba mawubabuka labantwana bakaIsrayeli kukhona ukuthi kukhutha abantwana kuthi bahlale kanye umndeni uhlale kanye. Lalela mbukeli iBhayibheli lithi le lempu mangabe ihlatshwa bangabe kwendeka nayo yayikhethwa phela kwakukhethwa lenganasici kwakukhethwa lengenasici lengaqhuli lengasinzala lekahle. In other words, le fresh lelungiselela lomcimbi ngiko ngishito ngathi ekuqaleni lomcimbi lona ubalulekile emaJuda abelungiselela lomcimbi. In other words, they were applying themselves and nengqondo yabo yonke ibe kulolo ukuthi sine feast letawendeka a Jewish feast leyiphasika letawendeka phakathi kwethu. Enlalela ke mhlawumbe ngeleli verse lesilifundzile kubuyela kulo kuthiwani bothi nidla libe tingalo tenu
tiboshiwe nibothi nihla tibe tingalotenu tiboshiwe. And this is not a relaxed atmosphere. If we can apply our mind and visualize lendo lena, it wasn't an easy thing. Tingalo tenu tiboshiwe netinyawo tenu tiseticathulweni ngalobo busuku kusho ukuthi kwakungalalwa kwakukhona lamalungiselelo ukuthi siyahamba uNkulunkulu uyasikhulula le Passover le it is the last plague uNkulunkulu sethembisile kokuthi lolo kutakwendeka namhla kokugcina kuFaro noma babe bevimba noma mangabe bekala kepha lokwendekako it is the last thing Faro utawuvuma utabakhulula bantu bami. This is not a relaxed atmosphere, and we ababona ukuthi kune application kunokuthi apply kuko konke ngengqondo nangoko konke kuthi faka nangako konke. Bazalwane, we need ukuthi faka kulendzaba ye Passover. Siyadinga ukuthi apply kulendzaba ye Passover. I know namuhla ukuthi sikhuluma ngendzaba ye Maesters, and we normally say indzaba ye Passover babhali bathi uma kutakwendeka indzaba yaJesu ukuthi hamba yobethelwa wendelwa around the Passover, and naJesu lokuhle kwakhe ngiloko ukuthi le Passover naye Jesu wayingenela at 12 years siyamthola ku New Testament ayingenela Jesu indzaba yePhasika. Bathandekayo, indzaba yePhasika ibalulekile. Indzaba yePhasika yethu sonke uma inkosi yethu Jesu wayingenela sine singathethelane emva. Uma inkosi Jesu wayikhanza ibalulekile singakhweshelani thina asisukhwesha bathandekayo. Indzaba yeMaesters indzaba lebalulekile. Indzaba yokuthi akume konke sihambe siyofellowshipa, sihambe siyomkhonda uNkulunkulu, sihambe siyomthumisa uNkulunkulu ngoba nelethu liPhasika lihlatshiwe. Encwadini yaJohane chapter 1, encwadini yaJohane chapter 1 verse 29 lapho kuyashiwo ukuthiwa Jesu ngakusasa liBhayibheli lithi kwathiwa bheka nale liwundlu lelisusa tono telive. Jesu some namuhla aliwundlu lelisusa tono telive. Hallelujah. Ngicela ukuthi lolo sifunzelako ke asifunzele chapter 1 verse 29 kuze silikhothe kahle bazalwane lokho uthi Jesu sewuliwundlu lelisusa tono telive sesifanele ukuthi silibheke lona. Ngicela ukuthi sifunzele mina yethu. Ncwadi yaJohane sahluko 1 livesi laka 29. Ngakusasa Johane wabona Jesu eta kuye wathi nali liwundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive. Nguye lona lebe ngikhuluma ngaye ngithi ukhona lota emva kwami lomkhulu kunami ngobe yena abekhona ngcandi ngingakabikho. Amen. Lapho bazalwane ngilanza lokuthi Jesu liwundlu. Jesu usoliwundlu lelihlatshelwe thina bathandekayo. Leli wundlu labe lihlatshwa abantwana bakaIsrayeli. Namuhla kuthiwa sibheke Jesu njengeliwundlu. Mhlambe kubuyela kancane kulendzaba yaExodus esitekile. Indzaba yePassover, it's all talking about indzaba ye-obedience. Bantwana bakaIsrayeli labayenda. I-obedience lethini lokuthi emavi labekhulunywa nguMoses bawenda ngaphandle kokudoubt, bawenda ngaphandle kokwa-question. Uyasiphila esikhathini lesiphila kuso namhla kukhona ku-challengewa kokonke noma kusepulpit noma ngumfundisi noma ngibishop noma ngibani
sekukhona umoya wokuchallenge. Kepha bantwana bakaIsrayeli ngiyathanza lo moya labe banawo, baba neobedience, balalela. And futhi lesikuthola ukuthi kune element ye redemption lendegako kule process ye Passover. Siyakhululwa kule Passover. And mawubuya nangalapha kuJesu njengelundlu, uma umuntu atinikela kuJesu uyathola inkululeko, uyakhona ukukhululeka esonweni sakhe. iBhayibheli lithi kwaqala kuyendlula mangabangena kubese kungena lokusha empilweni yaloyo lotinikela kuleli wundlu lesikhuluma ngalo namuhla. Bazalwane, indzaba ye Passover, it is all about redemption. uNkulunkulu layiveta wavetela abantwana bakaIsrayeli. Number 2, it's all about deliverance. uNkulunkulu layendela abantwana bakaIsrayeli. And namuhla thina sesiyakhululwa, le redemption siyayithola through Christ Jesus. And let deliverance sesiyayithola through Christ Jesus. Jesu ngokuya kwakhe esiphambanweni thina siyakhululwa. Jesu ngokutinikela kwakhe kuthi ayiswe esiphambanweni anikelwe kube kanye thina sithola inkululeko. Bazalwane, it is very important to celebrate my stars. Ndakuhlanganisa lokho bazalwane, ngoba biblically kukhona nokubhala nokubona kuthi my stars ne-Passover yinto yinye. Bathandekako, sifanele ukulicelebrate my stars, sifanele ukuyicelebrate my stars kanye ne-Passover, noma sithi Passover noma sithi my stars, siwahloniphe bathandekako and sitinikele siyawumkhonda uNkulunkulu. Ngishite ekuqaleni ngathi bantwana bakaIsrayeli kwasho ukuyekela letinye izinto, kubantwana kwasho ukuyekela kuvakasha, kulabadzala kwasho ukuyekela kuvakashela abangani babo bebanabo phela mhlawumbe bangani babo baseGibhithe. Kepha ngalelo langa uNkulunkulu akhiphe instruction, bahlala kwabakhona that obedience. Ngiko ngishito bazalwana ngathi obedience yinto legathalekile, yinto lefanele ukuthi ikhanzakale kumntwana kaNkulunkulu, because through obedience kwenda ukuthi bamlalele Moses le uNkulunkulu labekhulume naye. It is very important kulalela bazalwane. Nanamhla siyamemetela indzaba yePassover ayisiyo kwenda into thethe, indzaba yePassover ayisiyo kwenda malobolo, indzaba yePassover ayisiyo yabantu labasivakashele sihlale phansi sende imicimbi lethide mhlambe birthdays nako konke longacabanga lokuhlangana. Futhi akusiyo indzaba yokuthi kuhlangane abantu banathe bajabule ngetindlela letithide, lilanga lokumkhonta uNkulunkulu, ngoba it's all about deliverance. Uma ukhuluma ngePhasika ukhuluma ngedeliverance, uma ukhuluma ngePhasika ukhuluma ngeredemption, ukhuluma ngokukhululwa, ukhuluma kukhishwa. Yakuleningi into engacabanga bazalwane, ngacabanga bantu bakhululwa, bantu baphuma ekucilatekeni. The recent case indzaba se-South Africa, uma bakhululeka inkululeko yeta kwase kukhona abantu bese bafile, yeta kwakho kukhona abantu lebebatinikele kuze bekhona lenkululeko. In other words, ayizange yenta kalula, ayizange yenta kwaba mnanzi. Uyababona abantu bakhona uma bahlabelela ingoma yesive kude lokubahlekisako, noma ngabe khona lokuhlekisako ubona le attention leba khona. The same thing nalakithi kangwane, uma ucabanga ngenkululeko ucabanga into labetendeka inkululeko ingakabi khona. Lilanga lelikhulu, lilanga lelibalulekile, lilanga bantu labayekela konke
ubabone bahlangene stadium ubabone bahlangene bajabulela inkululeko lendeka nathi bazalwane namuhla ngicela kusho ukuthi asijabulele inkululeko yethu iphasika inkululeko yethu iphasika kuphunyuka kwethu asijabulele bathandekayo akubonakala kuphatheke haleluya akubonakale nali liphasika nange maestasi siyamkhonda uNkulunkulu noma kunesimo lesingavumi noma kwendekane siyamkhonda uNkulunkulu siyaliphakamisa igama lakhe siyambonga uNkulunkulu deep down in our heart sicabanga ngenkululeko deep down in our heart sicabanga ngokuphuma esonweni sicabanga ngaJesu asifela esiphambanweni sicabanga ngaJesu atinikela kubekanye ngenxa yethi impilo tethu namhla sikhululekile bazalwane let's show up injabulo let's show up kuthi singilabakhululekile uma indothana imuntu isikhulula iBhayibheli sisithaba ngilabakhululekile impela asikhululeke bazalwane simkhonde uNkulunkulu nanamuhla uNkulunkulu asibusise siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuva live lakhe sengathi ngiloyo mhlamba bengathi mangabe inzaba maestasa besakhohlwa acabanga ukuthi inzaba kuyekhaya ukuvuthela hlobo acabanga ngokukhonda uNkulunkulu acabange ngalelanga nike isikhathi cabange this is not a joke but inzaba is serious mhla kokufikela wherever is seriousness ngilala khona uyobona khona uphume uthi angiyomkhonda uNkulunkulu angiyoliphakamisa igama lakhe inkululeko uyisho into lenkulu empilweni yami haleluya siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngicela ukuthi kulesikhathi sifike ekugcineni sifike la sithandaza khona sithi thandazela sibuke emva celebrations are very important they are very important ngosinawo kuma calendars nathi they are very important ngicela ukuthi sithandaze nanathi sisangena kule celebration simbonge uNkulunkulu sicabange usende sibuke emva baba ongcwele siyabonga lelithuba losiniketa lona nanamhlanje yena uNkulunkulu sibonga uNkulunkulu nanamhla ukuthi siyakhonda nangalesikhathi lesinjena saliphakamisa igama lakho sibonga ukuthi bantwana bakho uNkulunkulu othingcwele through the blood of Jesus ipass over itawundeke emakhaya abo ipass over itawundeka labasebenzela khona pass over itawundeka uma khona kubulala njengalokhu lamalanga sihlaselwe baba ohlengcwele I can see the jump over the spare letawendeka kubantwana bakho ehlisela sibusiso sakho bobonke lababalekela kuwe sibonga ukuthi khona kuphila khona kusinza sibusise Nkosi sisalivile livu lakho wendele buhle begama lika Jesu Kristu